Pini labangso video long nali tumhan nang kethan ponji labang ke PM Kisan offline koson si ke apply nang jima lapen form koson si ka fill up nang jima lapen labangso form fill up dat pen konasi ka submit nang jima labangso form konasi kilong jima labangso puthak mate labangso details si pinil nali tumhan labangso video long nang than pachini pon ikpo nali tum labangso video kiching pen kijut anlang ingon lalo pulte nali tum klardak alam chini pon ikpo lapen nali tum labangso YouTube channel na anta subscribe krilang pulte nali tum kaching hon ka jinso pen subscribe igon lapen videos tame nali tum share igon mise na comment nali tum pi igon tangte non pathek pen koson se labangso a form ka fill up pon nangzima lapen kunasi ka submit dam nangzima labangso puthak lang pon lonang non labangso a form ka fill up a process tak sithan polonang lapen lang polonang nali tum screen along thek pon long exi dak PM Kisan new beneficiary registration for Assam lasila bangke nali tum offline apply ji pul labang so form bang nali tum ka fill up nang ji labang ke kinang sot non labang so puthak nali tum hanang than pechini ponik pol lapen labang so form kuna silongi ma labang so puthak tanili nali tum hanang than pechini ponik pol lapen labang so form kuna si fill up that pen ka submit dam nang ji ma labang so puthak stame nili nali tum pan nang than pechini ponik pu aprang sidak eketok pondo important notes mate dak important notes labang so dim nali tum lang ik pamenon. Please fill up the form in block letters with black blue ball pen only and tick box where the applicable. Do not leave any fill blanks. Instead mention not applicable none. Lasidil dak ke putut at alam theba na sono blocks letter mate dak ame ke thepen ke angse se tok ponang pola pen kola kolom ka use nahi labang ke black alte blue ball pens nalitum use nang pola bang soft form long ke tok jefan lapen dak ketok an labang soft form long ketok an bang kenali tum fill up nang ik thai po jong sinali tum jong se fill up ik betul labang soft form labang ke reject plot po lapen avoid any sort and electrician overwriting in the form lapen dak jong se overwriting that betul labang so forms tame reject pon tathek lapen number 3 long bangai produce original documents for verification against cell attested photocopy by applicant la cell attested thai na panalitum labang so form long kipidun ji ana documents labang ke lapen non pader depin bena form ka fill up ni process ta ji than ponlang aprang si farmer personal details labang ke dak date la fill up nang ponalitum la pokong theklongi la date theklongi la dak fill up nang po lapen area type banalitum dak pen select ponang po urban matlab pen rural do lapen number 2 along bangke district nalitum dak tokdon ignang po number 3 along bangke sub district nalitum tokdon ingon lapen number 4 la bangke block mate ward amen tokdon nang po number 5 la bangke nalitum arong mate village name tokdon nang po number 6 la bangke farmer name tok nang po farmer name pulotang te koma abang phu mate abang phi amen pen sikai apply ma labang so amen tokdon ignang po lapen amen ta nalitum adhok tum bangke ini nana neki tokdon ta kapek amen dokok titi lapen documents long amen si documents long ke dua teng mate aadhar card pan card long voter id long ke dua teng sinalitum dak amen bangke fill up dun ignang po lapen tokdon ignang po number 7 long lang dam lo number 7 long father mate mother kalte husband anem tokdon ignang po jong si arloso en elang malapen penando delang pulta lang litum asar bura mate asar pemen le tokdon ta chok jong si piso en igelo lapen penando igelo pulte dak apena na men le dak tokdon sisteme chok ikpo number 8 long lang dam lo pulte dak male ma female ma mate order ma nalitum la kithom bang dak select do nang po arlo so pulte nalitum la female adim le labang sodin nalitum la putik pidon ikon jong si pin so pulte dak le male long le tik pidon ikon number 9 long lang pola te category labang ke general ma order ma mate SC lapen SC ma nalitum dak pen chong wai pon iknang po lapen farmer type labang ke nalitum dak do small mate 1 2 ha lapen marginal 1 ha lapen other nalitum dak thom option long pon exi nalitum la other long le tik pidon stame chok exi lapen number 11 long lang dam lo pulotang te number of dependent in the family nak ana number manalitum family kido la bangso number tokdon igon number 12 long lang dam lo pulte name of head of the family mate hema long pen komasi akithe nai ma labang tokdon nang po head pulote lapen puthot farmer identity details labang so puthai mon lang polonang farmer identity details labang ke
number 13 long labang ke ID type nalitum select nang po Aadhaar ma pidun ji mate kaprek ID proof do pul nalitum pidun igme type of identity proof of in case other than Aadhaar mate Aadhaar pen kaprek jong si piduni pul nalitum copiation mada ke pidun ji labang so puthak stame pipon iglo pan card voter ID driving license ration card Kisan credit card passport number lapen bank account number nalitum pidun igme lapen identity proof of funds tame number 15 nong ketok pondo identity proof of fund nang litong kopi ma pidun ji pidun ik tame number 16 nong residential address repair ID proof long ateng si labangso address tame nang litum labangso dim tokdun ik nang po with pin code tame nang litum pidun ik nang po puthat farmer on bank account details lapen bank account details ladak bang hello nang litum fill up dun kinang sot ke number 17 long IFSC code na litum bank account book long do exi hodak lang account lapen na litum tokdun ikpa menon lapen bank name lapen branch ames tamen na litum dakpen tokdun iknang po number 19 long lang damlo pulte account number na litum tok nang po number 20 labang ke na litum account holder amen dak tok nang po lapen number 12 along bang direct number 21 along ka fill up nang ji labang ke type of bank account saving account ma mate copy account ma nang litum labang sodin fill up den ignang po number 22 long in bank account linked with Aadhaar pen link doma ave ma nang litum la yes no option nang litum pidun ignang po number 23 long nang litum mobile number pidun ignang po lapen number 24 along labang ke nang litum date of birth tok dun ignang po latok igdet benefit puthot ladak application reference direct farmer cultival land holding details mate land portal labang so details tame nang litum ladak bangke tokdon ignang po katha number lapen pata number nang litum dak tokdon igon lapen esonalam 25 long do thulang land holding type labangke nang litum single ma mate join ma long le bangke nang lit minalong lima mate komani pen kachirap doma labang so puthak nang litum dak tokdon igon lapen survey lapen katha number nale tum dak tokdon igon lapen dak mate ke khasra number tokdon no lapen area mate biga ka an losa sidoma labang kanale tum tokdon nangji labang ke kenang sot cultivate land address longle ko sodim sigi doma labang sodim stamenale tum dak filabdon ignang po ka filabdon nangji cultivate land address nale tum dak tokdon igon lapen district tok ignang po revenue circle mate ward number nale tum tokdon nang po village mate town nalitum dak fill up dunang po lapen pin numbers tame nalitum ka fill up dunang ji kinang sot numbers 27 lang po te cultivating on the side land assign which year mate komanto ningkan ben silabang solong le long ke sai ke claim bo malabang so ningkan dak todon inang po name of the crop cultivate kopia khiti sinalitum ke claim ala tanalitum dak fill up dun ignang po la 28 number long 29 number long ka fill up the nangzila bangke ownership of the land shall any family member taken lisa lapen Aadhaar nalitum dak fill up den inang po longle ahem pu nang livek ma mate ka prek ma labang ka nalitum dak pen fill up den inang po number 30 long lang dam the name of land owner mate longle ahem pu mate longle pota ke do labang so commandment pen mala to dun nang po number 31 long relation with land owner if land owner is different jong si longle ahem pu jong si kaprek la pen pota ahem pu kaprek prote dak are ala longle ahem pu pen ko pc ka chepo mala bang so relationship te dak tok nang po father prote father mother prote mother uncle prote nalitum tok nang po la pen self declaration form la bang ke dak non self declaration la dak koma bang pu mate abang payment si ka apply mala bang so men dak tok dun ignang po tok dun det pen afit tokdun det benefit puthot dakanang litum amen tokdunang po ladak talo laktok igdet benefit dang litum place ko so dimens nalitum labang so form ko submit ma lapen adet command tu ma labang so that submit adet nalitum tokdun igon lapen signature or thumb inspection of the applicant mate nalitum dak sign pinang po lapen sign dong si pitek te pulte nalitum tips tame berik nang po lapen application the reference number labang ke verified not verified la bhai bang ke nalitum dak bang ke fill up dunang nilo lapen labang ke alang litum si dak pen fill up ponik po labang so form bang ke lapen las bang so form sistame bang adak pen sinang lodon ikpun nang litum afan
Sitamin nang litum form ko submit dam hot lahaya form sitamin nang litum pon iklap nang po lapen Xerox pon lap nang po. Lapen labangso form logot direct labangso form logot nang litum kipidu nang zi bank account Xerox hodak sitamin nang litum select state pinang po lapen Aadhaar card Xerox PAN card Xerox sitamin nang litum pidun ikthai nang po hodak select state thai nang po mat nang litum amen tokdun ik nang po lapen ki thondam nang labang ke nang litum agriculture department mat agriculture office long dam pensi labang solo thondam nang po lapen thonam det pen fin nang litum han dak pen ala acknowledgement asli banang ludun po alang litum labang so din fill up dun ik po labang so fill up det pen fit nang litum han nang ludun ik po labang solo lapen nang litum online le check exist tame check pon ik long po jola hello ka fill up nang ji a process la lapen labang so form kona si long ji ma pulte labang so form banang litum agriculture department long dam ikon hodak pesta menali tuman form bang nang lodun ikpo jang silong le pulte nili fana humri ikon nili nang sen ikpo labangso a form labang ke lase labangso video nang litum kan ma share un share ikon la penchoro lo nang litum han nang litum labangso video kicheng pin kijud an nang kilang do na pot la pen la anar ding nang litum nang kilang do na pot channel labangso YouTube channel dong si nang litum subscribe rilang put subscribe ikon la pen alam so cepadok penalitum commenting si lapen liking si lapen share pon ikno dumi thak me kaduk kave Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do an fans tame nilin pen KARDOM.